لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان ترکی به روش نصرت. درس 5. به این مکالمه دقت کنید. میشنوید که زن میگه Buyurun. چطور میتونم کمکتون کنم؟ گوش کنید. Affedersiniz. Buyurun. Sultanahmet Meydanı nerede? Sultanahmet Meydanı orası. Topkapı Sarayı nerede? Topkapı Sarayı burası. Teşekkür ederim. دوباره به مکالمه گوش کنید. Affedersiniz. Buyurun. Sultanahmet Meydanı nerede? Sultanahmet Meydanı orası. Topkapı Sarayı nerede? Topkapı Sarayı burası. Teşekkür ederim. یادتون میاد چطور باید بگید من متوجه نشدم؟ Anlamadım. چطور از یه نفر میپرسید آیا شما یک ترک هستید؟ Türk müsünüz? Türk müsünüz? چطور جواب میده بله من یک ترک هستم؟ Evet, Türk'üm. ازش بپرسید آیا انگلیسی بلدی؟ İngilizce biliyor musunuz? اون چطور جواب میده؟ بله ولی خیلی خوب صحبت نمی کنم. Evet, ama iyi konuşmuyorum. İyi konuşmuyorum. اون میپرسه شما چطور؟ Ya siz? و اون مجددا از شما میپرسه آیا ترکی بلدید؟ Siz Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید یک کمی حرف میزنم. Biraz konuşuyorum. خوب صحبت نمی کنم. İyi konuşmuyorum. İyi konuşmuyorum. بگید من متوجه نشدم. من ترک نیستم. Anlamadım. Türk değilim. Türk değilim. دوباره بگید من خوب حرف نمیزنم. İyi konuşmuyorum. چطور ازش پرسیدید آیا یک ترک هستی؟ Türk müsünüz? حالا بهش بگید تو یک ترک هستی. Türksünüz. Türksünüz. چطور میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. Amerikalısınız. یادتون میاد چطور میگفتید میدان تکسیم؟ Taksim Meydanı. Taksim Meydanı. حالا بگید میدان سلطان احمد. Sultanahmet Meydanı. میخواید از یه آبر آدرس بپرسید. بگید ببخشید. Affedersiniz. اینطوری جواب میده چطور میتونم کمکتون کنم؟ گوش کنید و تکرار کنید. Buyurun. Run. Buyurun. Buyurun. این در واقع یه درخواسته. چطور میپرسه چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. بپرسید میدان سلطان احمد کجاست؟ Sultanahmet Meydanı nerede? بپرسید آیا همین مکانیه که اینجاست؟ Burası mı? Mı? Burası mı? جواب میده بله میدان سلطان احمد همین مکانیه که اینجاست.
Evet, Sultanahmet Meydanı burası. Burası. دوباره بگید ببخشید. Affedersiniz. میپرسه چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. Buyurun. چطوری دوباره میپرسید آیا همین مکانیه که اینجاست؟ Burası mı? Burası mı? حالا جواب میده نه اون مکانیه که اونجاست. Hayır, orası. Hayır, orası. بعد میگه این مکانی که اینجاست نیست. Burası değil. Burası değil. میدان تکسیم همین مکانیه که اینجاست. Taksim Meydanı burası. اما میدان سلطان احمد این مکانی که اینجاست نیست. Ama Sultanahmet Meydanı burası değil. دوباره بگید ببخشید. Affedersiniz. چطور میگه چطوری میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. Buyurun. بپرسید قصر توپکاپی کجاست؟ Topkapı Sarayı nerede? اون میگه قصر توپکاپی همین مکانیه که اینجاست. Topkapı Sarayı burası. چطور میگه اون مکانی که اونجاست نیست؟ Orası değil. Orası değil. دوباره بگید ببخشید. Affedersiniz. میپرسه چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. بپرسید میدان سلطان احمد کجاست؟ Sultanahmet Meydanı nerede? دوباره بپرسید آیا همین مکانیه که اینجاست؟ Burası mı? Burası mı? اون جواب میده ولی شما متوجه نمیشید. بگید ببخشید من متوجه نشدم. Anlamadım. حالا دوباره بپرسید ببخشید میدان سلطان احمد کجاست؟ Affedersiniz. Sultanahmet Meydanı nerede? جواب میده اون مکانیه که اونجاست. Orası. حالا بپرسید قصر توپکاپی کجاست؟ Topkapı Sarayı nerede? بعد میگه قصر توپکاپی اون مکانیه که اونجاست. Topkapı Sarayı orası. Topkapı Sarayı orası. بعدن باز هم شما نیاز به آدرس دارین. از یه عابر بپرسید ببخشید. Affedersiniz. چطور جواب میده؟ چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. بپرسید میدان تکسیم کجاست؟ Taksim Meydanı nerede? اون میگه همین مکانیه که اینجاست. Burası.
نظرشو تغییر میده و میگه نه اون مکانیه که اونجاست. Hayır, orası. چطور میگه من یه ترک هستم؟ Türk'üm. میپرسه شما چطور؟ آیا شما هم ترک هستید؟ Ya siz? Türk müsünüz? بگید نه من یک ترک نیستم. خوب حرف نمیزنم. Hayır, Türk değilim. İyi konuşmuyorum. Türk değilim. İyi konuşmuyorum. حالا با هم بگید شما آمریکایی هستید. شما یک ترک هستید. Amerikalısınız, Türksünüz. بیایید با هم یاد بگیریم که چطور میگیم آیا مایلید فلان و فلان؟ در زبان ترکی به این شکل میگیم آیا مایلید. گوش کنید و تکرار کنید. İstersiniz. Siniz. İster. İstersiniz. İstersiniz. چطور یه نفر میگه آیا مایلید؟ İstersiniz. برای پرسیدن آیا مایلید اضافه میکنید کلمه Mi. امتحانش کنید. İster misiniz? Misiniz? İster misiniz? با هم بگید شما مایلید. آیا مایلید؟ İsterseniz, ister misiniz? اون میخواد بپرسه آیا مایلید چیزی بخورید؟ اول عبارت مربوط به چیزی. در واقع میگید یک چیز. گوش کنید و تکرار کنید. Bir şey. 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 Bir şey. چطور میگید چیزی یا یه چیز؟ Bir şey. و اینطوری میگیم برای خوردن. گوش کنید و تکرار کنید. Yemek. Mek. Ye. Yemek. Yemek. چطور میگید برای خوردن؟ Yemek. Yemek. سعی کنید بگید چیزی برای خوردن. Bir şey yemek. چطور یه نفر میگه شما مایلید؟ İstersiniz. دوباره بپرسید آیا مایلید؟ İster misiniz? عبارت معادل آیا مایلید بخورید یا در واقع خوردن رو مایلید چیه؟ Yemek ister misiniz? حالا چطور میپرسه آیا مایلید چیزی بخورید؟ Bir şey yemek ister misiniz? Bir şey yemek ister misiniz? چطور میگه شما مایلید؟ İstersiniz. چطور میگید چیزی؟ Bir şey. Bir şey. چطور ازتون میپرسه آیا مایلی چیزی بخوری؟ Bir şey yemek ister misiniz? İster misiniz?
حالا شما میگید خوبه، بیا یه چیزی بخوریم. اینطوری میگیم خوبه. گوش کنید و تکرار کنید. Olur. 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 چطور میگید خوبه؟ Olur. اینطوری میگیم بیاین بخوریم. گوش کنید و تکرار کنید. Yiyelim. 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 یادتون میاد چطور بگیم برای خوردن؟ Yemek. چطور میگید بیاین بخوریم؟ Yiyelim. بگید خوبه. Olur. با هم بگید برای خوردن بیایید بخوریم. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. دوباره بگید خوبه. Olur. دوباره بگید بیایید بخوریم. Yiyelim. چطور میپرسه آیا مایلی چیزی بخورید؟ Bir şey yemek ister misiniz? İster misiniz? جواب بدید خوبه، بیایید بخوریم. Olur yiyelim. اینطوری میپرسن آیا مایلی چیزی بنوشید؟ گوش کنید و تکرار کنید. Bir şey içmek ister misiniz? İçmek. İç. İçmek. İçmek ister misiniz? Bir şey içmek ister misiniz? کلمه معادل نوشیدن چیه؟ İçmek. با استفاده از کلمه سوالی بپرسید آیا مایلید چیزی بنوشید؟ İçmek ister misiniz? İçmek ister misiniz? چطور اون از شما میپرسه آیا مایلید چیزی بنوشید؟ Bir şey içmek ister misiniz? چطور از شما میپرسه آیا مایلید چیزی بخورید؟ Bir şey yemek ister misiniz? Yemek. و چطور میپرسه آیا مایلید چیزی بنوشید؟ Bir şey içmek ister misiniz? شما میخواید جواب بدید من مایلم چای بنوشم. گوش کنید و تکرار کنید. Bir çay içeyim. Bir çay içeyim. این کلمه معادل چاییه. گوش کنید و تکرار کنید. Çay. Çay. بگید چیزی. در واقع میگید یک چیز. گوش کنید و تکرار کنید. Bir şey. Bir. Bir şey. حالا سعی کنید بگید یک چای یا چای. Bir çay. Bir. Bir çay. حالا بشنوید و تکرار کنید. مایلم بنوشم. در واقع میگید بیایید بنوشیم. İçeyim. Yim. İçeyim. چطور یه نفر میگه من مایلم بنوشم؟ İçeyim. سعی کنید بگید من مایلم چای بنوشم. Bir çay içeyim. Bir çay.
چطور ازتون میپرسه آیا مایلی چیزی بنوشی؟ Bir şey içmek ister misiniz? Bir şey. جواب بدید مایلم چای بنوشم. Bir çay içeyim. Bir çay içeyim. حالا از شما میپرسه آیا مایلی چیزی بخورید؟ Bir şey yemek ister misiniz? İster misiniz? جواب بدید خوبه بخوریم. Olur, yiyelim. Yiyelim. دوباره ازتون میپرسه آیا مایلی چیزی بنوشید؟ Bir şey içmek ister misiniz? İçmek ister misiniz? برای رد کردن یه درخواست فقط کافیه بگید ممنونم. در واقع گفتید نه ممنونم. بگید ممنونم. Teşekkür ederim. اما چطور میگید من مایلم چای بنوشم؟ Bir çay içeyim. Bir çay içeyim. چطور ازتون میپرسه آیا مایلی چیزی بخورید؟ Bir şey yemek ister misiniz? میخواید با احترام رد کنید. میگید ممنونم. Teşekkür ederim. حالا اون میگه شما ترکی رو خوب حرف میزنید. İyi Türkçe konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. بگید یه خورده حرف میزنم. Biraz konuşuyorum. Konuşuyorum. اما ترکیم زیاد خوب نیست. Ama Türkçem çok iyi değil. Çok iyi değil. چطور میگه شما خیلی خوب صحبت میکنید؟ Çok iyi konuşuyorsunuz. چطور میگید که متوجه نشدید؟ Anlamadım. Anlamadım. دوباره میپرسه آیا مایلی چیزی بخورید؟ Bir şey yemek ister misiniz? Yemek. حالا بگید خوبه بیایید بخوریم. Olur, yiyelim. چطور میپرسه آیا مایلی چیزی بنوشید؟ Bir şey içmek ister misiniz? İçmek. چطور محترمانه رد میکنید؟ Teşekkür ederim. و چطور میگید من مایلم چای بنوشم؟ Bir çay içeyim. Bir çay içeyim. اون میپرسه آیا مایلی چیزی بخوری؟ Bir şey yemek ister misiniz? و دوباره میپرسه آیا مایلی چیزی بنوشی؟ Bir şey içmek ister misiniz? چطور محترمانه رد میکنید؟ Teşekkür ederim. و چطور میگید خوبه بخوریم؟ Olur, yiyelim. همسایتون به ملاقاتتون اومده. ازش بپرسید چیزی برای نوشیدن میخوای؟ Bir şey içmek ister misiniz?
اون جواب میده من مایلم چای بنوشم. Bir çay içeyim. Bir çay içeyim. و اون چطور مؤدبانه درخواست شما رو رد میکنه؟ Teşekkür ederim. چطور ازش میپرسید آیا چیزی برای خوردن میل داره؟ Bir şey yemek ister misiniz? اون جواب میده خوبه بخوریم. Olur, yiyelim. شما در استانبول هستید و میخواید آدرس بگیرید. بگید ببخشید. Affedersiniz. زن جواب میده چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. Buyurun. بپرسید میدان تکسیم کجاست؟ Taksim Meydanı nerede? اون جواب میده میدان تکسیم اینی که اینجاست نیست. مکانیه که اونجاست. Burası değil. Taksim Meydanı orası. نشون میدید سوال دیگه‌ای هم دارید. اون جواب میده چطور میتونم کمکتون کنم؟ Buyurun. Buyurun. بپرسید قصر توپکاپی کجاست؟ Topkapı Sarayı nerede? چطور میگه همین مکانیه که اینجاست؟ Burası. حالا با یک همراه هستین. اون میپرسه چیزی برای نوشیدن میل داری؟ Bir şey içmek ister misiniz? چطور میگید مایلید یک چای بنوشید؟ Bir çay içeyim. İçeyim. چطور ازتون میپرسه آیا مایلی چیزی بخوری؟ Bir şey yemek ister misiniz? جواب بدید خوبه بیا بخوریم. Olur. Yiyelim. بعدن از شما میپرسه آیا مایلی چیزی بنوشی؟ Bir şey içmek ister misiniz? چطور محترمانه رد میکنید؟ Teşekkür ederim. پایان درس 5.